Bismillah, elhamdülillah, as-salatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatlı umraçılar, Allah Teala barınardan, ibadatınardan kabul kılgan bolsun. Biz hazır dünyadagi eng ıyık bolgon şaharda turabız. Bul şahardın ıyıktığı Allah Teala tarafından tasdiqalgan, buyurulgan ıyıktık. Hazırkı sabagыбыз uşul Makka şaharının faziletleri jönünde. وَقَدْ فَازَلَ سُبْحَانَهُ بين الأمكنة والذوات والأعمال والشهور والليالي والأيام. Allah Subhanahu wa Ta'ala kebir jaylarda, orundardı, kebir nerselerdi, kebir işlerdi, kebir aylardı, kebir tündördü, kebir kündördü, başkalarından uluk jana faziletli kıldı. Adamlarga kelsek, adamdardın en uluğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşlerge kele turgan bolsak, işlerden en abzeli, amaldardın en abzeli Allah subhanahu wa ta'alaga şerik koşpostan sıyınu. Kündördün en uluğuna kelsek, en uluk gün Yavmun Nahar, Kurban ayıttagı kurman soyula turgan gün. Jer orundardın en uluğu Allah Taala'nın aldında Allah'a en süyüklü bolgonu Mekke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Vallahi inneke la hayru ardillahi ve ahabbu ardillahi ilallah." Allah'a ant, o Mekke, sen Allah'ın jerinin en jakşısısın. Jana Allah'ın jerinin Allah'a en süyüktü bolgonusun. Eger men müşrikler tarafından çıgaruga majbur bolbogonumda senden hiç kaçan çıkmak emesmin dedi. Mekke Ummul Qura, ayıldardın, şaharlardın enesi. Başka dünyadagi bardık ayıl şaharlar uşul Mekke'ga tabi. Allah subhanahu ta'ala Mekke'nin ulug ekenin bayandap Kur'an'da Balad suresi 1. ayette La uqsimu bihazal balad, uşul şaharga ant dep ant işte. Allah Teala Kur'an'da uluk bolgon nerselerge ant içet. Oşonun biri Mekke şahı. Ve ma'al qasami sammahal balada el amin. Dağı Allah Teala Kur'an'da Mekke'ni ant içip durup amin, tınç şahar dep atadı. Ve hazal baladil amin ve tini ve zeytun ve turi sinin ve hazal baladil amin. Ancırga ant, tur sinaga ant, jana uşul tınç bolgon şaharga ant dep Mekke'ni amin, tınç şahar dep atadı. Mesciduha eşraful mesacid. Bul Mekke'nin meçiti el-Haram, meçitlerden arasındaki en uluğu. Bul evvelu beytin vudi'a fil ardı mübarakan ve hidayeten linnas. Jer betinde en ıyık bolup adamlarga tuğra jol boluş üçün kurulgan en algaçkı üy uşul Beytullah. Allah Teala Ali İmran suresinde aytdı: İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreken ve huden lil âlemin. Elbette
bul Baytullah, bul uy adamlar üçün kuruldu Makke'dağı. Eyik bulgan ahvalda jana adamlarga, düýnedegi adamlarga hidayattın belgisi, tuğra joldu körgözücü bulgan ahvalda kuruldu deyip. Abu Zar Gıfari degen sahaba bolgon, Peygamberin sahabası. Oşol kişi Peygamberden soradı, ya Resulallah, eyyü mescidin vudi'a fil ardi awwal, düýnedegi en algaçkı meçit kaysı degende el mescidul haram, uşu biz barıp namaz okuvatkan, tavaf kılıvatkan mescidul haram dedi. Andan keyin kaysı degende el mescidul aqsa, andan keyin Aqsa meçidi. Aqsa meçidi Yerusalimdeki İshak aleyhisselam bir rivayette Yakup aleyhisselam tarafından kurulgan meçid. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselam'dın köngülüne saldı şul jerge bir uy kuruunu. Hac suresi 26. ayette Allah Teala aytdı: "Ve iz bawwa'na li İbrahim'e mekanel beyt." Biz İbrahim aleyhisselam'a uşul üydün ordun körgözüp berdik. Allah Teala körgözüp uşul jerge sal dep vahiy kılgandan keyin anan İbrahim aleyhisselam bul Baytullah'ta kurdu. Anan dua kıldı. Fac'al af'ideten minen nas. O Allah uşul baytты, uşul özüңdün buyruğun menen kurulgan meçitти adamdardın jürögüne salıp koy. Tahvi ileyhim, adamdardın jürögü bu meçitke umtulup dursun. Düýnünün kayagında bolsa dagı uşu meçitke baram dep umtulup dursun dep İbrahim aleyhisselam dua kılgan eken. Oşol İbrahim aleyhisselam'ın duasının kabul bolgonu mana hazır düýnünün bardyk bulunguçundan uşul jerge umtulup kele жатабыз. Allah subhanahu wa ta'ala bul Mekke şahrın özünün paygambarları üçün dağı tandadı. Bul jerde bizdin paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde tuğuldu, uşul jerde östü, uşul jerde al kişige paygambarçılık risalat düştü. Ve beda'a nuzulul vahyi vel Kur'ani aleyhi fiha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga vahiy dağı, Kur'an dağı uşul Mekke şahrında düştü. Ve aşa aleyhissalatu vesselam fiha aksara min 50 ama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Mekke'de 50 yıldan aşık vakit yaşadı. Ve min hantalakat da'va. Davet uşul Mekke'den başladı. Ve fiha neşe'a hayru rical. Bu şahırda düýnedegi en jakşı adamlar ösüp tarbiyalanyp jetildi. Alar paygambarlardan keyin en uluk bolgon sahabalar. Ve minha usriye aleyhissalatu vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerden Yerusalimdeki Aqsa meçidine sayır kıldırıldı. Usriye, İsra. İslam'da İsra, Miraç degen okuya var. İsra degeni Mekke'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala jibirgen Burak degen at menen Mekke'den Baytul Aqsaga, Yerusalim'ge bir tündün içinde bargan. Al jerde paygambarlarga imam bolup namaz okugan. Anan al jerden Yerusalim'den Baytul Maqdis'ten Mescid-ül Aqsa'dan Cibril aleyhisselam'ın poştoğusunda asmanlarga kötürüldü. 7 asmandın üstündeki arşka çayın barıp Sidratul Muntaha deyip Kur'an'da. Sidratul Muntaha uşul kayıp düğünelörünün dağı.
ашкере дүйнөлөрдүн дагы эң жеткен чеги. Ага эч ким жетип барган эмес. Бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо аршка чейин барып, Алланын даргөйүнө барып, Аллах субханаху таала менен сүйлөшүп, парданын аркасынан бизге азыркы 5 мал намазыбызды парызды Аллах Тааладан кабыл алып келген. Бирок биринчи Аллах субханаху таала менен сүйлөшкөндө сенин үммөтүңө 50 рекет намаз деп 50 рекет намазды тапшырма берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи аны кабыл алып кайтып келе жатканда жолдон пайгамбарлар кайтарып, сенин үммөтүң жалкоо болот, алсыз болот. Бул 50 рекет намазды бир күндө аткара албайт. Бар кайткандагы Раббиңден сурангын, жеңилдетип берсин деп, андан 45ке, 40ка, 35ке, 30га деп барып, пайгамбарлар экезе кайтарып, барып келип жүрүп, акырында анан 5 ваал намазды Аллах субханаху таала калтырган. Пайгамбары суранып жүрүп 5 ваал намаз калган. Ошол 5 ваал намазга 50 рекет намаздын соовун Аллах субханаху таала вада кылган. Демек, Исра окуясы дагы ушул жерде орун алган. Ахаббаха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хуббан джамман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул мечит, бул шаарды ушунчалык катуу сүйгөн. Ва ухриджа минха мукрахан. Бул шаардан чыкпайт эле, бул шаардан кетпейт эле, бирок кеткенге мажбур болуп калды. Ухриджа минха мукрахан. ولما نزل المدينة كان يدعو. Мушриктер тарабынан чыгышка мажбур болуп, Абу Бакр экөө бул жерден чыгып кеткен. Эртең иншалла ошол Савр тоосуна барганда бул окуяга кеңири токтолобуз. Чыгып кетип, жолду бул Медина тарап бул жакта болсо дагы Жидда тарапка салып, деңиздин жолу менен барып, бою менен барып, мушриктерди адаштырыш үчүн кайра бул жака чыгып жолду айлантырып кеткен. Ошентип Мадинага жетип барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дуа кылган. Аллахумма хаббиб илайнал Мадина кама хаббабта Макката ау ашадда. О Аллах, мага Мединаны сүйдүргүн, Макканы сүйдүргөнүңдөй, же андан да көбүрөөк сүйдүргүн деп дуа кылган. Баладун аминун. Бул шаар баладун амин, тынч шаар. Жана айттык, тынч шаар. Бирок эмнеге тынч болгонун кийин айтабыз дедик. Мына ошонун убакыты келди. Эмнеге тынч шаар? Да'a Ибрахим лаху бил амни. Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Эмне деп? Раббиж'ал хаза баладан аминан. О Рабби, бул шаарды тынч шаар кылгын деп дуа кылган. Ибрахим алейхиссаламдын бул дуасы Куранда Бакара сүрөсүндө 126 аятта эскерилген. Фамтаналлаху бизалика. Аллах Таала ушуну миннат деген нерсе бар, өзүнүн жакшылыгын айтуу. Аллах ошо өзүнүн жакшылыгын айтып мындай деди: Авалам ярау анна жаална хараман аминан ва ютахаттафун насу мин хаулихим. Анкабут сүрөсүндө карашпайбы? Биз бул шаарды, Макканы тынч шаар, харам кылып бердик. Харам дегени бул жерде жалган айтуу, бул жерде кан төгүү жана башка нерселер, көп нерселер бул жерде жасаганга тыюу салынган, харам кылынган. Ошон үчүн Аллах субхана таала айтат: биз бул шаарды тынч шаар, харам шаар кылып бердик. Ятахаттафун насу мин хаулихим. Ошол маалдарда мынау тегеректеги арабтар бул шаарды басып алабыз деп умтула беретилер.
улам чабуулдарды жасай берет эле бул шаарга. Бирок Аллах субхана ва таала тынч шаар кылгандыгы үчүн арабтар басып ала албады. Жана кыяматка чейин дагы басып ала албайт. Эмнеге? Аллах субхана ва таала бул шаарды тынч шаар деп статусун берип койгон. Harramallahu munzu halqis samawati wal ard. Бул шаардын харам деген статусу кече жакында берилген жок. Аллах Таала жер асмандарды жараткан вакытта берип койгон. Макканын харам деген статусун Аллах Таала жер асмандарды жараткан күндө эле берип койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инналлаха харрама Макката yawma halqis samawati wal ard." Аллах Таала Макканы асмандарды жана жерди жараткан күндө эле харам кылып койгон. Макканын ал-харам деген статусун ошо асман жерлерди жараткан вакытта эле берип койгон. Фахия харамун би харамиллахи ила яумил кияма. Макканын харам деген статусу ушул бойдон калат кыяматка чейин. Min hurmatiha. Макканын ошол хурматынан, урматынан десек те болот, хурматынан десек те болот, арамдыгынан десек те болот. Ан сафка дами фиха би гайри хаккин. Бул шаарда бир адамдын канын акысыз төгүп коюш ашадду хурматан мин гайриха, башкасына караганда эң чоң арам. Сөгүнсөңүз же башка уурулук кылсаңыз, буларга караганда бирөөнүн канын төгүп коюш эң чоң арам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman." Эч бир адамга, Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирген эч бир адамга бир адамдын канын төгүү бул жерде адал эмес, харам. Muttafaqun alayh, Bukhari жана Muslim риваят. Wala yakhafu ahluha bihamli silahin fiha. Makkanın eli bul жерде курал тагынып жүрүү, курал көтөрүп жүрүү мүмкүн эмес. Бирөө-бирөөдөн курал менен сайып коет экен деген коркуу деген болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "La yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkata silah." Силердин эч бириңерге Маккада курал көтөрүп жүрүү адал эмес. Демек жанагы биз жакта бычак көтөрүп жүрүш бар, мурун илгерки ата бабаларыбыз бел коруна бычак асып жүргөн. Андай нерсе бул жерде мүмкүн эмес. Курал тык көтөрүп жүрүш адал эмес. Буну Муслим риваят кылган. Wal hayvanatu aminatun bi amanillahi fil ara. Talalarda айвандары дагы Аллах берген амандык менен тынч. Макканын талаларындагы айвандар дагы. Талага чыксаңыз, куш-пушту же башка айвандарды үркүтпөйсүз. Wat tuyuru sabihatun fil fada. Асманында куштар эмин эркин учуш керек. Асмандагы куштарды үркүтпөйсүз. Эмнеге? Аллах бул шаарга Al-Amin деген. Биринчиси Al-Haram, андан кийин Al-Amin деген Аллах субхана таала статусту берип койгон. Ва ашжаруха турafrihu bil amni fala tuqta. Дарактары дагы эч кандай тоскоолдуксуз өсөт. Kesilbeyt, kırkılbayt. Wal amwalul mafqudatu la tultaqatu kasairil buldan. Başka şaharlarda bolsa, biri jogotkon nerseni tapsanız, ana alasız. Бирок бул жерде jogotkon biröөнүн bir nersesi түшүп калган болсо албайсыз. Qala alayhissalatu wassalam,
la yuhtala khalaha va la yu'zadu shajaruha. Çögü dağı julunbayt, darağı dağı kıyılbayt. Oşentip bul şahardı Mekkeni Allah subhanahu taala jer asmandardı jaratkan gündeyle haram jana amin degen, tınç degen statusdu berdi. Al status kıyamatga çeyin bolat. İbrahim aleyhissalam bul Ka'bani qurganda dua qilgan. Rabbij'al bul şahardı baladan aminan tinch shahar qilgin dedi. Allah Taala anın duasını qabul qildi. Jana qiyomatga çeyin bul shahar haram jana amin tinchlik shahari bo'lib qolaveradi. Qiyomatga çeyin bul jerge dünyanın ar qaysı chetlerinden adamlar agılıp kelaveradi. Sebebi bul nerse paygambarlardan duası qabul. Biz dağı oşol paygambarlardan duasının bir tasiri menen, bir bölügü menen, bir icabatı menen oşol jerlerge agılıp keldik. Sebebi bul Mekke'nin mahabbati, Mekke'nin süyüsü bizin yüreğimizge ornagan ele. Allah Taala bardığımızın yüreğimizden Mekke'nin süyüsünü öçürbesin. Kıyamatga çeyin Allah vada kılgan haram cennetin şarı buluşun Allah Taala nasip kılsın. Bardığınızlarda, ibadatınızlarda Allah Taala kabul kılsın. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.